Hongeye habaho gusekurana hagati y'ingabo za leta ndetse n'ingabo za M23 ndetse n'abaturage bishyize hamwe ngo barwanire igihugu cyabo. Wazalendo bongeye guhura ndetse barahangana mu buryo bugaragara. Inyeshyamba za M23 rero nyuma yo kuraswaho zahise zivuga ko zamaganye ibitero bya FARDC, ingabo za leta ndetse bavuga ko birimo biribasira Kivu y'Amajyepfo, binavuga ko byanahitanye bamwe mu bayobozi ndetse n'abasirikare ba M23 ndetse ibingibi leta igatangaza ko ari igitero irimo irasubiza cy'ibyo M23 yakoze ishaka kwivugana bamwe mu bayobozi ba Wazalendo, FARDC ndetse n'aba FDNB, igisirikare cy'u Burundi kiri kubungabunga ubutumwa bw'amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umuvugizi w'ihuriro rya M23 Lawrence Kanyuka yavuze ko nanone abo barwanyi ba Wazalendo ndetse n'abandi bafatanyije rero harimo n'ingabo za leta za Kinshasa bongeye kugaba ibitero rero ndetse muri Kivu y'Amajyepfo, aho avuga ko kandi hari abantu bishwe beshe cyane n'ibyo bitero byabaye harimo n'ingabo za M23. Umutumwa yashize ku rwego rwa X ndetse Kanyuka yavuze ko mu gace ka ahitwa ngo ni Runokuru ndetse ni ku muhanda wa Nzibira abasivili barimo rero abagore n'abana baguye mu bitero. Yavuze ko kandi nyuma yo kwicwa bamwe muri bo bashinjwaga rero kuba abarwanyi cyangwa se abarwanyi ba FC23. Iki gitangazamakuru ko cyabyanditse mu gihe kandi imeze gutyo. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nayo ifatanyije n'igihugu cy'Ububiligi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero bari gutakambira igihugu kizwi nka Belgique rero bari kuyisaba gukurikirana amagambo yavuzwe n'uwitwa ngo ni Tito Rutarimara, intyoza muri politiki yo mu Rwanda, umwe mu basaza bakuze cyane muri kandi none b'abanyepolitiki. Amagambo rero Tito Rutarimara yavuze twagiye tuyakoraho ibiganiro inshuro nyinshi bitewe n'ibyo yatambutseje nyine byakuruye impaka, bivuga ko iyo biza kuba byaravugiwe Kinshasa biba byarabaye bibi kuri leta ya Kigali ndetse na Kinshasa. Ubwo Tito Rutarimara yashishikarizaga urubyiruko gufata intwaro bakajya gufasha inyeshyamba za M23, kandi u Rwanda ruhora ruhakana ko rushyigikira M23 nta n'ahantu bahuriye nabo. Ariko uriya musaza we akaba yaravuze ngo mufate intwaro mujye guhangana. Ibintu rero byatumye rero umwuka uba mubi cyane, nubwo ntacyo u Rwanda rwigeze rubivugaho, rwarashishetse ruraruca rurarumira. Kanyuka kandi yavuze ko kandi ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zikomeje kugaba ibitero by'ibisasu mu gace ka Minembwe. Yavuze ko kandi muri ibyo bikorwa hakoreshwamo drone za kamikaze ndetse n'intwaro za TK-6, ibintu bavuga ko nanone bishobora guteza umutekano muke ndetse ku baturage no kwangiza ibyabo. Umuvugizi wa AFC/M23 kandi nanone yanenze icyo yise guceceka ndetse ko umuryango mpuzamahanga ndetse ku bikorwa ngo biri kuba ndetse ngo biri gutuma harengwa rero ku masezerano y'agahenge yemeranyijwe n'impande zombi. Ariko se bo bakibaza bati se ibyakozwe n'ingabo za M23 byo kugaba ibitero hariya bagerageza kwivugana bari abayobozi bo si ukurenga ku masezerano, kuko M23 iyo bayirasheho bikomeye ihita itabaza. Rero ibyo bitero byabaye byahitanye rero bamwe mu barwanyi benshi nubwo nyine bataza ngo bivuga, ariko urumva ntabwo M23 yafata umwanzuro cyangwa se umwanya wo kuza kwandika kuriya bidafite icyo byangisha. Rero hari amakuru rero, hari umuntu wanditse bino bibore kabisa uko yabyanditse ati FC23 iribaza igihe ngo buryarya bwa politiki n'ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi buzahagararira. Ku itariki 20 Kanama 2026 rero AFC yongeye gusaba abanyekongo ndetse n'umuryango mpuzamahanga gukurikirana ibyo ivuga ko ari ibitero by'ingabo z'iri huriro ndetse rya Kinshasa byibasiye rero ngo abaturage cyane cyane rero ku murongo wa Minembwe. FC23 kandi izo ngabo bakaba barakoreshejwemo rero moto cyangwa se moteri za MM ndetse 82, hakakoreshwamo drone za kamikaze ndetse n'intwaro za TK-6 mu bitero byibasiye uturere dutuwe cyane. Rivuga ko kandi ku itariki 20 Kanama habaye ibitero byinshi icyarimwe ndetse ku bice bya Runokuru, Ruhago no muri teritwari ya Walungu, bikaba rero byaragize ingaruka
ku baturage ndetse n'imitungo yabo. FC23 irakomeza rero ngo gushinja Kinshasa nabwo yo kutubahiriza amasezerano. FC23 baza niba rero ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi buzakomeza rero kugeza ryari gutanga imihigo n'amasezerano ariko nyuma bukananirwa kuyubahiriza. Ese mwashatse kwivugana bari abayobozi ariko bo ntabwo nyine benshi. Iri huriro kandi rivuga ko mu myaka ishize Kinshasa yagiye itanga amagambo, imihigo n'amasezerano bitandukanye rero mu biganiro n'imishyikirano y'amahoro, ariko ko hari icyuho gikomeye kwiyongera hagati y'ibyo ivuga n'ibyo ikora. Ari kitwa ngo ni Doha. Aya masezerano ya Doha nyemba numva ntanayavuga kuko na amasezerano ni imikino y'amakarita wabyita ngo Doha processes nayo kandi ngirashirwa rero mu kibazo. FC yibanda rero cyane rero kuri Doha process, ivuga ko kandi gusubira rero inyuma ku masezerano kuyasobanura bitewe rero n'ibihe cyangwa se kuyashyira mu bikorwa mu buryo nanone butarimo uburinganire bishobora no gutuma nanone imishyikirano itakaza agaciro. Ihuriro ndetse rivuga ko diplomasi ishingiye rero ku cyizere kandi ko igisubizo cya politiki irambye cyangwa se kirambye kidashobora nanone kubakwa mu gihe amagambo n'imihigo by'abari rero mu mishyikirano bidafite agaciro. Amahoro ntagomba kuba ndetse amagambo gusa. Uyu mutwe kandi uvuga ko nanone ngo amahoro adakwiriye nanone kugarukira rero ku mbwirwaruhame zitangirwa imbere ya kamera cyangwa se mu nama za diplomasi, ndetse nanone ivuga kandi niba Kinshasa ishaka ko amahoro arambye ibyo bikwiye nanone kugaragarira mu bikorwa bifatika ndetse birimo. Ariko se abantu bazatakwa babihoreye niba batake? Ntabwo bishoboka. Ntabwo wakwata ku muntu buri munsi ngo ujye murasaho ngo urashaka no gupanga kwica abayobozi. Oya, rero nanone dushyira mu bikorwa ibi nyine byariswe n'uyu muntu kuko aba ari kureba ku ruhande rumwe nyine abafite nyine ni amarangamutima, ariko ngiye gukurikiza turi mu ntambara, ubundi hagomba nyine kurwana utsinze agatsinda. Ngo kubahiriza amasezerano rero yafashwe rero kureka ibikorwa bishobora no kongera umwuka ndetse n'imirwano ndetse no gukomeza gushaka ndetse kumvikana cyangwa se ubwumvikane kuri politiki irambye. Ngo nanone gushyira mu bikorwa rero ibyo impande zombi rero ziyemeje. Amateka azacira urubanza, ibyemezo si amagambo gusa. FC isoza ivuga ko kandi RDC ikwiye nanone kurenga ku ruziga rw'imihigo, imishyikirano kandi kuvuguruzanya ndetse no gusubira inyuma ku byemejwe. Iri huriro rivuga ko kandi igihugu gikeneye politiki ishingiye ku kubazwa inshingano, gukorera rero mu mucyo no kubahiriza ijambo ryatanzwe. Rivuga kandi ko amateka atazacira urubanza ubutegetsi bwa Kinshasa hashingiye ku magambo bwagiye butangaza gusa, ahubwo cyane cyane ku byemezo bwafashe n'ibikorwa byashyizwe rero mu bikorwa. Gikomeza n'amakuru ari hanze. Utani rero yashize indege hafi ya Kaliningrad, ndetse Otani rero yarungitse cyangwa se yashize indege hafi y'intara y'Uburusiya ya Kaliningrad, ndetse harimo indege z'intambara za Amerika, za Norvege, indege za EWAX, indege rero idasanzwe y'intambara, ndetse nanone kandi hakabamo n'izikoranabuhanga nka EA-37B Compass Core, hamwe n'indege za kajugujugu z'intambara Apache. Izo ndege kandi zakoze ingendo zizenguruka hejuru ndetse y'uburasirazuba bwo mu bumanuko bwa Polonye, zigamije no gukurikirana no gusesa amakuru ku bikorwa by'imirasire y'amashanyarazi n'itumanaho bikikije Kaliningrad. Otani kandi yavuze ko kandi iki gikorwa cyari imyimenyerezo cyangwa se imyimenyerezo yari yarateguwe. Otani yavuze ko kandi iki gikorwa cyari imyimenyerezo yari yarateguwe igamije gukomeza ubushobozi gukorana hagati y'ingabo z'ibihugu ndetse bigize no gukomeza ubushobozi bwo gutera ubwoba abashobora gutera, aho kuba igikorwa cyo kwishura igikorwa cya kanaka ndetse cy'Uburusiya. Hari amakuru kandi avuga ko inyeshyamba za M23 nazo ngo zafashe uduce twishi. Wumve babandi bavuga ngo barashwe ahangaha bahafashe hatabaye kurwana, kasi tubyumve nabyo twumve ibyo ari byo.
umutwe FC 23 rero wafashe uduce twinshi cyane two muri teritwari ya Masisi ni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru mu mirwano yongeye kubura hagati rero yawo n'ingabo z'imitwe irwana ndetse irwana Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru kandi aturuka rero muri uyu mutwe avuga ko wafashe uduce turimwo Gashavu, Kabana, Kigali, Katungunda, Aremeka, Kadahandwa ndetse na Mahuta. Amakuru kandi yanemejwe n'umuyobozi w'ingabo za FC ushinzwe ibikorwa bya gisirikare muri Masisi, Colonel Nsabimana Nyengabo Samuel, wavuze ko kanone nyuma yo gutsindirwa mu mirwano ingabo za FARDC n'imitwe yitwaje intwaro ndetse zifatanya n'abahungiye iburuko yo gukomeza berekeza muri teritwari ya Walikale. Mu mezi ashize rero imirwano ikaze muri aka gace yakomeje rero gutuma abaturage bava rero mu byabo bahungira rero ahizewe ko ari naho hari umutekano. FC kandi isanzwe rero igenzura ibice byinshi by'ingenzi muri Masisi birimo rero na Rubaya ndetse izwi cyane kubera ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ndetse nk'uko bivugwa. Mu bari barokotse urupfu rero harimo General Muzinga na General Barandereka barokotse rero igitero cya drone rero muri no ndwi hitwa Fizi muri RDC. Amakuru yo kwizera dukora rero mu gisirikare cy'u Burundi aremeza ko mu ijoro ryo kuwa kabiri rishira kuwa gatatu kuwa gatatu General Major Eyandizigiye Batariza Muzinga usanzwe rero ari icyegera cy'umukuru w'ingabo zirwanira ku butaka Commando Joint de la Force Terrestre na General de Brigade Tesiforo Barandereka ajejejwe rero imyimenyerezo y'intambara mu biro bikuru by'igisirikare Change de Instruction de Interment et des Operation G3 bakaba barokotse igitero cya drone yasambuye ihoteli bari baraye rero bavuyemo ahitwa Fizi Centre muri RDC. General Muzinga na General rero Barandeka bari bavuye rero mu nama ndetse nanone zitegura intambara zabereye rero ikishasa muri RDC. Nanone kandi baraheza bacaniraho muri Fizi bashikira no muri hoteli mwaro hari rero amakuru avuga ko muri iyo hoteli kandi haba hari abamercenaries ba leta ya Kongo, abacashwe nyine ba mercenaries ndetse n'izindi ngwanzangabo z'igisoda ca Kongo FARDC rero mu ntumbero yo gutegura ibitero bishyashya rero byo kugaruza Minembwe na Point Zero. Abarashe drone rero yasambuye iyo hoteli ndetse bo rero ngo bari bafite amakuru ko Muzinga ariho araye, ariko drone yatewe Muzinga na Bandereka bahavuye baba barokotse urupfu gutyo. Amakuru dukora rero mu gisirikare aravuga ko General Muzinga na General Barandeka bashoboye no kwishikira kureba abasoda b'u Burundi ndetse bari yitwa Baraka mu ntumbero yo gutegura ibitero bishya rero muri Minembwe bijyanye n'urwo rugendo ndetse tuzabigarukaho mu kiganiro cy'ubutaha.